Hello, I'm Naza Studio4 OneMajority. Biana Zudogale, Azina Ating Zeme, my good video ga, anoi microphone, Herua te designer, Nico Aduma Takter, Interame, Seblamga Duibiga, Ramagule. Microphone anoi Pegazina, I get a Baymana Pehangzina, Posninga, Poku, section cat Vayole, Apo Perangzina, Begum Kadai Zena nui apo te bloga lodita na lamang kang na nui sibza te garad le ai lamma pu grill ma te hang zira ami bana sibza te namei masana agum gami bangs te me han samna masana agum masuningan zum nam di me design na kwan zai ma palam le nakaga demonstration point na te lia ranga sunaka ai te zamba position aiza ideal position de le apo pere hang zami ba alame enzo hangza apo alame te nam design na mi ko ai za patau ta diudle mineu ki ma ta kai ba kwa masana natural te ta ba palui lung kwa ta di ba patiule sam na gum na te le lang mi na ai ga mi hang kan zum le lang mi le ane zo mi te za na apo sui ge te ga ra ai jina i lang ba sui le da rangai nei le apo ga te khamak ba rim ba na anui je ja ai gum na lu ja some sab loga chai mena hangdar ba frequency anui kwa I makpazu resist lutora bugu mechanism zu apoga anui zoom nam loga block te blang mi le sunakadu I za te ga bloga kwa chamba ngi king pat la le chu nam le akwa cham di ba an phakadai ga mi kwan chi chak bang pak ba se pat la le chu nam le chi jegna microphone anui te zaina agum za te ga ra le chu ba rai lang bu ga rangai da Pakana began to design a microphone as a pazat canala mile dynamic microphone, then a condenser microphone. Sunaka as a dynamic microphone lay, Alama Kudiga, Aqua, Magum Zusemi Tadule, Masana Alamete, Alamakai, Sutadule. And we program get that microphone, Punisoga Kaibina, Alamawi, Lama some duty back. Bamle apa hiya ne bamlua samle alame bamlu sama stand microphone ga chui ga wanga mak bamle tiza hongka ka sang ba bamle plamana alame sab loga kain chi hang te design na pakwa anuine luai lak pakwa feedback mikun seba ni papame achuja guma pajab jangle microphone anuizu pegai zaina iPod position mimui ga patba source patrai lang ba zun lura ba hangzena noi microphone te le jigna mimui tai ga gumja suja te ga de le alamle te mara alamang kam le zami te mara le sunaka pak chumgu point ke magloga break point na lugara Pak sumlang kyo dai za microphone gu position stand bambi zai stand ga bi zai te ra ba zai hanga ranga dai ule anui zo microphone pe zai na anui te ai za te inding sing za te za vertical position ga le za microphone na po position ga te mar le plama na apo gu side ga sai ba na mi kwa samlang mi le ai ya I sab lo nang ni le ki se la le I have sab pa nai I have solved that Mikogu difference. Samba, and we king Nele Sepalale. I have solved Zana, Namikos and Zayuguda. And I have solved Kwana Mikos at something play. I sight mana, Lubana, Kanzayukosa, Mikosa Lumakle Zena, pay designer, and the microphone I have that I must have position and we take her lace. Rangadele, Sunakaga, and we might design and we call them Tacte Interame, Seblamga. Palam kusum rangai le si popere ga tips kana intero ba rangai le sogoma bamga microphone imaksa cable aiga kahlui me design ko mi ko pakai pamakai me seba ogumagu situation hadau design na priya aja de ke difaluza mi bana ja kit namluza aja te design problem aja ga diule zai pakana ba ga microphone check te design aiga pamui
rồi cái anh mi ba cái kiểu lấy mi mũi na tiếng cài lấy ra một lấy gì na chỉ ra một cái đi solo cái kiểu ấy đi solo làm mà na pelung cái bộ mechanism cái tunes na cái bộ lùi về làm lấy pelung cái plate làm lấy magnetic field exert về plate làm lấy bộ cái vibration tập na mi qua ra can rụp bấm lấy cầm một block cái bộ plate cho này bộ position một tập bộ nó lùi về cái hệ đâu lùi về làm lấy anh nuôi microphone ai check tiêu giải nè sam na chỉ ra xả cái ra mi mũi na vậy bé ông này một cái mà rằng cái y lệ bây giờ hai em nào đó cái rằng cái gì đây lấy nằm mai cái video ai nè basic principle microphone teibe làm cái đuôi bây giờ chỉ ra rằng lấy cái này sau cái mà câu society nó mày mà chạy là church cái nó mày club cái mày detail tiêu giải sound làm cái gì cái này bé mà chạy là information lưu cái này vậy bấm giải nó nè personally làm cái lâu email một giải là social media cái WhatsApp cái Facebook cái chỉ là contact cái lưu lấy nằm mai cái video về cái lưu ra lưu tàu về kỹ về bấm design nó nè channel này giờ subscribe lưu theo cái lâu giải nè về cái bấm topic iPhone làm cái rang để xí cái giải nè detail theo rang cái giải này integrable làm cái lấy bấm giải du nông người nè can định vậy topic mang sang na iPod làm cái rangai lo chebe lấy ra rangai lo design na wang dai video ram ge chỉ po topic ram ma mau mặc ra cover te vai lấy chebe du pe chi cái tàu cái lấy hai mươi na pe cái bị gì na to de lấy